Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. Msilo Botela DJ. So today bengifuna nje sithi ukuhlaziya sibheke i-album kaBig Zulu iphume ngolesihlanu ondlule. So igama le-album ibizwa Icala Lempumelelo. So uBig Zulu-ke nje umuntu osekhiphe ama-album aze abo-5 ku-hip hop. I-album yakhe yokuqala biphume ngo-2018. So nje bengilo ngiyifollow into yakhe because umuntu ospend isikhathi esiningi kakhulu e-underground. So isikhona-ke le mbono esiba khona ukuthi uBig Zulu akasa-rap, uBig Zulu since aba-commercial akasenawo amabhazi. So ngithe ake ngilalele nami ngiyihlaziye and then bese nami ngisho umbono wami because bengumuntu nami okade ekhule eyifeni kakhulu ya-Big Zulu, especially lo Big Zulu okade e-rapper because ubefika kula mahlelo afana ne-number le lapha ekhosini FM and ube umuntu kakhulu odume kakhulu ngama-freestyle namabhazi. But I think isikhathi sihamba usephinde wayithola isound yakhe because inkabination i-commercial ise-radio station. So useyitholile ingoma lezi ezimenze ukuthi ebe popular and isithandwe nabantu abaningi. So I think usestikhe kakhulu lapho. So nakule album uyona into enginotisile mangilalela uBig Zulu akasasiyo lo muntu orapper ngaleyo ndlela. So ingoma eningi ukhona kuma-vocals ushayela yena. So umjita usecula kakhulu. Ngiyazi abantu abalandela i-hip hop baphinde bengakuthandisisi kahle lokho. Nami ngomunye ngifila ngathi I think lo mjita nawo sethanda ukucula kakhulu. But when it's coming to impumelelo wengoma zakho, music wakho uya-reach kubantu abaningi, uyafika because na last year uke wakhipha i-album. Khona i-album ede ikhiphe last year ethi Senze Siqongweni. Nayo i-album yakhe ayizange ilende kakhulu abantu be-hip hop but eradweni buyinawo lo masingili. So ake ngibole kule album ephume ngolesihlanu ondlule-ke. I-album inazo ingoma ezinohlonze but mase ngilalela azikho ningi ingoma ezimnandi but inengoma enkulu like le ngoma akayenze no-MT le abazazi bafunana. I think ingoma izoba nkulu kakhulu even nama-numbers ne-music video yakhona already ingoma sinkulu but I think yona ngoma enkulu ku-album. Ikhona enye ingoma kade eyikhiphe ngeValentine le akayenze no-Azana, nayo enye ingoma enohlonze maselele album. And mawuthi ulalela wona maselele album yonke I think iyona ekutshela ukuthi i-album direction yakhona biya njani because ithe ukuba ithanda ukuba soulful i-album le mawusulalela yonke. But mina ikhona ingoma engizizwile kuyona engiphuma nayo la. Khona ingoma enoshwilo oyedume kakhulu le qembu leli kaShwi noMtekhala. So ubaba Shwi ukhona ingoma akayenzile ethi Mthulise. I think right now ku-YouTube Music ngama-numbers ihamba phambili because yona ngoma abantu abaningi ifika yahlala enhlizweni because ine-message, inesigqi esimnandi and unoShwi. uShwi siyamazi-ke when it's come to uShuni akakaze egeje kubaba Shwi. So enye nje ingoma engiyithande kakhulu. But khona enye ingoma ebizwa ngenkululeko inabafana bamapiano inoTosi benoSekril. Kade kulokhu khulunywa kuthiwa uSekril benoTosi bane-background ye-hip hop but besingenabo ubufakazi. Ano leyo ngoma le hayi bahlephulile kakhulu. So enye ingoma-ke le kule album nje I think that is one of the song eyi-hip hop-ke. Yabona if ufuna i-track e-hip hop not lo Shuni abahamba ngawo kumele uyolalela leyo ngoma ibizwa ngenkululeko. Imnandi kakhulu. uSekril into akayenzile laphana kwi-hook anoyintswempu leyo ngoma leyo. So amajita amapiano angimpresse kakhulu bengayilindeleke leyo. So nje yilezi ngoma engathi ngizo-highlight ezinohlonze but i-album yona mawuyilalela inayo i-message. It's just that umjita ingoma eyiningi ngathi uyadabukisa kakhulu. So njengoba negama le-album lithi Icala Lempumelelo. So into engiyi-pick up abangile album uBig Zulu I think uphumelela wakhe sekumenzile izitho eziningi noma abantu abaningi sebethuthwele and stuff. So nje i-album is about that. Ngathi umjita uyabalisa kakhulu but-ke asekhona amabhazi lawo ambalwa kuma-features. Khona ingoma engike ngayizwa nayo enoNkosazana Daughter. I think ukhona engomeni eziwu-2. Khona enye noZakwe enoxolo naye I think i-10:04. Yeah, i-10:04 naye enye futhi ingoma engithe mangiyithanda ngabothi nongathi iyangena egazini. Mhlawumbe emakhamba isikhathi nami izogcina sengingene kahle but right now ingoma engisayizwa kahle kule album beside leya MT because leyo ngoma leyo no hayi ishawe kakhulu laphana and ngiyafisa ngathi ngingathiwa u-MT unanevesi indlela leyo ngoma elende ngayo leyo. But ikhona enye ingoma akayenze noNkosazana Daughter. Khona enye ingoma ebizwa Imbali ino-Amos naye ithanda ukuba different kakhulu nje islowly. Mhlawumbe nami ngizoyithanda masekhamba isikhathi but okwamanje nje just a song engizwile ku-album. So i-album mangathiwa ngi-rate mhlawumbe ngayinika 7 out of 10 because yeah ngizwile i-album but I don't think imnandi kune-album ya-Big Zulu le ithi uShuni Wenkani le ikhiphe ngo-2018. I don't think imnandi as ungqongqoshe wongqongqoshe. Then another album le ikhiphe le nemali eningi. So mhlawumbe ama-album aBig Zulu ngayibeka ukuthi number 3 engisakwazile mina. So makithi nje ngibale top 5 no I don't think it powerful but because umjita vele usese top
i-album yakhe izolenda nezinye ingoma azodlala erediyweni nama-music video uzowashutha but nje I wish beshutha i-music video nale ngoma enoShuyano. Leyo ngoma inkulu kakhulu. So ya ngivala la i-review to Speaker Now sekhona ku-Twitter ethi Speaker Now, ku-Facebook si-Speaker Now, TikTok c.speaker.now, sikhona na ku-Instagram si-Speaker Now. Awe.